Weekendi ni atariki 18 cia mweri wa 10 mwaka eno yotire yo 2025 mbita muthoni wa kiramana tuna mwana lele wetu wa mathitho Paul wangu njiri tuyito kunenkeria chora chidrete chikarika amethenya county yetu ya Meru omenya Meru na Kinya thiguru na yetu yonthe ya Kenya ari andiki betu banthe to bandite campaign tere chonthe cha Meru na Kinya omenya Meru kwenda utiri tukomba kuthira tukiwata yara yo karika na maturene tukiambiriria ndetirikitie kuringa biongo bya ndeto kire ndeto chia Meru TV weekendi ni ati nende orera thiguru ya Kenya yete na mbere na kumba kwithira ina kwithikira kunene nyuma ya William nyuma ya Raila Odinga akumba kwithira aitutia ura wa former prime minister na Kinya mutongeria wa kiama kia ODM nende ura kuromba gite kia senator county ya Meru ijikene ya Kithinji achumuritie na koria Meru mona Kinya mwingi abete na mbere na gutambia thiri arameneretia nene kaita karara isiruto arombere kwithira kisain muswanda ayuambili kwirikana chi kinyume na katiba riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Bonene atukwira Amero itukuwa tutaukiri mono gicigona kia opposition nonto Raila atwire ai father of democracy na itukona mantu ja maingi na skumete including the new constitution so gintu kira atukuga we are expecting another vibrant opposition. Na ito kuona bado tuwekia makia DCP. We have our opposition party. Ile ulite opposition taiji. Nkulukia ruotitine ya gikukia Raila, Rais William Ruto na rekere saini mawatho ya nana yarakua nigiutate na katiba ya Kenya. Kuntoa kwa ya tomba utumirika Kenya akimuria kuebelia mawatho yao yore ebelelia finance bill 2024. Ando na ndetu ina ndeti na William Ruto. Coming mathigo ya thira ja baba wetu Raila Amolo Odinga nonto narakurukirie bills inthoku inyanya amendi gikuo na mathiko ya Raila Amolo Odinga ya kendereaga so nande atwetere kwambiria mande tukethirwa tukiarairia mantu ya kuona na atia biru irakurukire biru ire chi very punitive biru ire kurigeria freedom of expression ituronere igoro chigukurukwa na chia sainwa botangaza gikuo kia Raila Amolo Odinga na igyo kuga let our government be by honest na atwi batige kuthithagia mantu jamwe baithuganagia batwe ituriti riuga batwe biru ire irasainirwe osikancho ore okansire inge kuina maandamano ya Gen Z na millennials uchokie biru ukaire nyuma chiete chie revised noto they are punitive na itiomba utumirika nthiguru ya Kenya kaigwita against the 2010 constitution. Akiaria Timothy arua siasa cia Rais William Ruto ikao mabonane nonto Raila niwe arari wirigiro. Our president tutekona manto yaku jakibua muno kairi nonto bakwithirwa baba no rategemete na baba nande urona akakuretera kura ande utikura akareta kairi kwa hivyo etera 2027 one time kuringe wane utigane natwe. Akirikia na tharikirite bonene senator county ya Meru Kathuri Murungi nonto bowita mairi ithatu misethone ya gavana na ndem akiwa kuone kuania ngeti nkwa morera Meru bari na thinene na ya mirandi ya witi na mbere. Senator wetu last weekend tuonere eja kenine ke mubira etithitie akamati ndege batangaza kenine baikamata na ndege cia 700 na nto betu baritia roje baritia stima baritia na aretete mibire 5 utegomba kwithirwa we senator mbiro gacio kurukwa na wimbe native na itiomba utumirika nthiguru ya Kenya kaigwita against the 2010 constitution. Akiaria Timothy arua siasa cia Rais William Ruto ikao mabonane nonto Raila niwe arari wirigiro. Our president tutekona manto yaku jakibua muno kairi nonto bakwithirwa baba no rategemete na baba nande urona akakuretera kura
ande utikura akareta kairi kwa hivyo etera 2027 one time ikuringe wane utigane natwi. Akirikia na tharikirite bonene senator kaunti ya Meru Kathuri Murungi no ntubo wita mairi ithatu micethone ya gavana na ndem akiwa kuone kuania ngeti nkwa morera Meru bari na thina nene ya mirandi ya witi na mbere. Senator wetu last weekend tuonere eja kenine kia mubira etithitie akamati ndege batangaza kenine baikamata na ndege cia 700 na antu betu baritia ruji baritia stima baritia na aretete mibira 5 utiumba kwithirwa wi senator mbiro gacio kurukwa na wimbe alafu wowe gintu kiria umba kugita wi senator ikweja no keja ukamatite mibira na chopa ndege iri 700 bugita na mbibi batu tuka make sure 2027 tukuthirania na atongereja Kathuri Murungi na Mutuma Ntwaithingia. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ivya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laiboni no ntubo twambirire Ndeto cia Meru TV weekend na njira ikinyanirite tugetera mbere na riboti cietu ni ati ndi mubunge wa gicigo mbunge kia Central gicigo mbunge kia Central Kirimangushine na chumirite na kuria thirikari yombe kuthirikirikana kurubara bethire abakiruro cia thibo nthiguru ya Kenya kana bamau na njira mwe kumba kuthira bakibanikira tubecha tunini ile njira mwe ya kubaririkana no tukuringana na mubunge wari wa kuruba ibachethere antu anene gutira nthiguru ya Kenya ni kinyite arere riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Mubunge wa Central Kirimangushine akiare mathikone janjaneti mtoro karia kithejo Central na arombete thirikari kwane gutegera na kuria kuroba mau barabarwiriro cia thibo nthiguru ya Kenya akiuga guti uguni bona kumakire thirikari mono akuroba Meru. Tumekaa tukiaindiwa mau itakuwa compensated, watu wa Mau they will be taken care of. Hata ukiangalia yule mzee unaona ni wakati wa Mau. Lakini hakuna kitu ameona ya Mau. Hakuna kitu amefurahia. Watu ukiambiwa watoto yake amengangana na wao pekee. Hakuna usaidizi wowote. Kwa hiyo kama serikali ingependa wakati umefika. Kama vile nakumbuka wengine wale wamefanya mambo makubwa nchi hii. Kama vile imefanya wale wanakimbia huko Rift Valley, huko Iten. Hata sisi mabaki wa Mau na hata wazee wala hawajamalizika kabisa, tukumbukwe at least au afurahia kitu kidogo mbele Mungu aje wamaliza kabisa. Hata Janet ndivyo alikuwa. Huyu alizaliwa 1939. Kwa hivyo wakati wa Mau alikuwa msichana mkubwa na yote ameona yale yote ilipita. Waliteseka, walifungiwa. Endeni muambie Ruto tunataka akumbuke Mau. Kwa hiyo makaratasi yenu mnaandika, kwa hizo TV zenu mnaweka, semeni watu wa Meru wanaomba Mau ikumbukwe. Ye bantarukaria barikanwe. Owe turukaria karande korona ruwa bishina kithongo magwe. Bobo ne nyume ya kuroba bantu kuinga igokia kajo kao bakiromba bunge ba Meru kubatethira kuruwa mbara ijikire gukurukia mbirire mbunge nekenda bakaguneka. White setirasi bale abuli na miundeu bakaririte ni etu na ni otugwitia no ntulisi ni thirite ni ntubo etu mikeu ntukuromba support ya MPs ba Meru yonde Mau ya toyo kyouru ya Meru yoririe no temo Meru wona no nduru imwe ya kumania na bine ubarite kira nkuromba ithirikari etuirewa kiriro getu kiana ba Mau siasa amwe nogu ni ciithire gikunjirwa gatigati ka mubunge Kirima na Kiambi Kaburia o amwe na mukurima ke maita baria bakomereria matagiti giki kia mubunge wa Central Naro tentu kwa siasa na anti kwa siasa. It will be very wrong for me kana anyone else kwa siasa. Nariwa totikorona ntu kwingi jeji ya kuringeria mami yetu. Ya pretend yote kura koromba ende ajere kanto abategera yamuru muno tubatoro pretend weyere ende tonto bolo chola mudio na meo chola bano kulidira na ndotora nje Janet na ndewe weya tigenyo pretend muntu na ugemerere mbio aya anto kanya batotegera na batege muntu na maliyo yai anto beto lile toke nenkana irua toka lile nenkana irua bwenda mheshimiwa Kirima nengeria lileu ibwega nande
miaka ni 10 Mheshimiwa Kirima ito buchwa gitege kinene chwaga seneta ototigera kiu kinini kiambio ugante kulega inkwenda kwa seneta inkwenda inya kwa gavana endete 2027 ndenda kwa 2030 kenda ntiga barabara kugwata na arami nkejo kuromba akura naya ntikeya ena ntaka kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya mno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuborono runa njira ikinyanilete ikundi kya Kalemantire wandine maua itendene ya nterechi abachumirite na kumba kwethera bakimeneria nene mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka ile mebakimure nende na hachumiri na we kaweru nebura gwete kikundi kikombere kwethera gikenenkerwa mbecha changafu ntubora butumite atongerwe kundi kibaruria matano ntubonega bagwete ne kaba wakwa ntakano timbecha baba kwethera bakiono ntubara butumite kinya barabomba kwethera bagitongere bakethera batiu baitikia mantune ya nene barure Karambuka ile myachumiri na we kaweru ne ate ni mbecha ya nao mbere kwethera kinenkira kundi ke changafu ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Faith Mukiri Oguja. Ndeya turesara wa Ekuru ba oni otembesa sio ndamukira kuma kire ofisi ya Kailemia na kusiasa cia kwewa mbesa ira cia ngaf kuma ofisi ya mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia sete na mbere kire kundi ke Kalemantiri kira kire wandine ya mawa igembe South ate ofisi nene kanere mbesa kire atongori be kundi ke Kalemantiri ende bonni baumite na kukana na kuote mbesa cio bomba kwethia bakiamukira kuma ofisi ye na ende rene ria etei ate katongoria amwene Ekuru babe kundi ke bakiwania katongoria babarire mbesa iji na ende atongoria nabo ni baumirite na wikanira bakuote mbesa cio bamukira abo tothoreti kabisa na tuweta kinya mindia ni mbesa cia Kailemia batu twarita mbesa twe koro twara kinya ko save ntuku eu kenda twandika proposal na tureterwa mbesa na kinya oni thai nde mwekundi ile uma atongeria bakwa mbesa ira bwareterwa ri ni Elizabeth Kailemia ikabwarere kana inabo ikerie awere mbesa isi areterwa kundine na atongeri beto twabori batorote sibethia atia ende batu tugwenda weru tugwenda tumenyisia rero tukire kana no we nacio atu tukamatite atongeri beto turi antu bakuru tukagwa batu banekero mbesa ni Elizabeth Kailemia kabatu barere bare otwira na gitare oi kundi ofisi ya Kailemia yeyete yatwira gitoyolelie proposal tukaewe mbesa na toyolelie proposal na twatumira ngarame 4600 na toikia fomu iro bisine na toikia fomu iro bisine itoyere kuibua eti kundi ketu ikiaerwe mbesa na batu ote mbesa twaerwe nde ya turesara wa Ekuru ba oni ote mbesa cio ndamukira kuma kire ofisi ya Kailemia nde ya mutongeria gote mbesa cia gikundi kendona ndungamia na mukana yote cio ndona ori wendi ne baurite mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia mona ofisi yawe bombe kwethia bakiumira na wikante to iwerune na bataririo ora bombere kwethira kiamukira mbesa iji kende iriomba kwethia kiuma kire atongoria babe kundi ke kiwa rune rumena rumbeta kwethira rukiretwa ikundine na ende ne boya wewe ngwa hakeye kundine ke na kwaria uma orante to ire oka kwethia Elizabeth Kailemia tesia nenkanira na bati kweya kire Ekuru ba community yetu atura bubara cio nurongo uteke ndo anenkanira kana anenkanire kakarikiarero tukinyilla Kailemia ne jatwire atire na anenkanire kana atanenkanire kende Ekuru bana pobathithia ate batwangure gira kwitwarire mbesa na ketha nyambe sisi ejere irenge tonyera mbangi rira tumbanka kenda mbe tureterwa cheki kenda tumba gwita kuthi gwita kwa urware turenda turekithira icia lende sekretari kana turesara onenkero mbesa iu itweterete kwa unde ngiromba Kailemia kya kwethira nethaira akilwelia TV athikira kiriro yetu amenya batu tuta utembesa twayokia kuumana na ofisi yawe na kya kwethira ya nire mbesa cia yake Kalemantiri Ekuru ba Kalemantiri batu utembesa twayokia na afu atili ona ina mbesa iu cietere no twitwerwe mbesa cietu icio isia nenkanirwe no tecio tuona nke ripotera Meru TV kuma Kalemantiri mawe Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja
Tukerekana na riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Mukirio Nkunja nende arimi ba majani bakumantere cyake gwe bacumirite na kumeneria nene thirikari amona kinya kuga nende mbecha irapo mbere kwithira bakiriwa imbecha becho bo bari wanende urimbo mayani butibati kumba bukithira bukibakiriwa mbecha inini ya irapo mbere kwithira bakiriwa bairomba CS wa urimi Mr Kagwe omba kwithira gicumire no kumba kwithira kithwaniria arimi na njirire batiri riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Murithi Waba. Atuwa majani o amwe na arimi ba majani ni baumirite na guteta bakiugaga nikiria ati mbeca iria ciubakinyira cia kuma rutene rwa majani itikumba kubateithia no atia na amwe na gutura batekethete majani ni batwikite nkia mukeo uria batikumba gucionokia kinya na thina iriku kana iriku tuyagwa tore arimi batwe no cia mwari togatwa kuria ba ciringi 30 ciringi 20 kuma 20 arabu mwari tokarongabera no tokare ba ciringi no 50 au no toigwa twebo bwega no twebo itedatia na itemba kuthomethia no tutibito yokatia ni na muntu atokana kerione kana we na mbori mutio kendia ukathomethia mwana watia na bakari kuthoma baba inge bemetie no tutira na bathoma ntuko iyo ntumbe majani turara ketha keno ya ketha na twendia mbete tutona cha majani cheto tangero mburoka nau na ndereita baba thukitie bakajukia cionthe tueto ati wotheri kuthithia no atia mbeca ni mbeca itime ya gutethia atu turi barimi wa mayani urira ngwa na irato kinya twana tuongwa nikirio tukethera kiri mutie kiatethia nende ba mayani ayo no tukuretwa mbangi-ini au tula twiyite twoywa nara Nairobi kwiya mbangi-ini tukakire murimi au twa woko theri mukethio mayani no ntuya mamoyo uri ai mukethi mama uyu mukethi aketha kwa mukuru uyu mama uyu aketha mayani akarewa ciringi 10 pa kilo aketha kilo 10 kana kilo 20 arewa ciringi mana yaire musoyo na atwa biashara yake mayani akarewa na ciringi 16 ikaitwa tax ne thirikari ikaitwa tax ne bank rero ke bank to ya Dhurumba bank kuwa ke murimi kona witirwa ke ciringi ciata 10 na mukethi alafu waita tax ya thiringi na waita mbe ciringi kaitwa bank no ko withdraw mbia wetira ciringi 3 ciringi 3 kuria tereba to tore ciringi 3 ikomba wekera mtu nongu ikomba wekera mtu ikomba kureana bia kuria ikomba kuthomethana ne to agara batu gweta kinya oya loni wetora kuita lawa mbona si kinya watu ekotera thiria mbona singe ya kilore ya fatala urea loan bado tore arimi ba majani tumiete sana ende waigwe ekoro tukemenya mburoka isia majani isiethare ikiona gento geke nene mbere yetu arimamira pena sector cio kuri mamira na twebie to bila turema ni mayani na kucs okenda tutethia no twitithie wana bro komba tutithia mbeca ni kenda na twe tumeawitethia tumeaguthoma no ntutiange baba inge batwe tutathomere iba turema mayani na mayani yo tuleithie kuthomethia na betu mayani yo tuleithie twekire mayani yo tuleithie kuria na baba inge twirethie ku patena gentu akuruma patena gentu awekira no ntombi mayani otembesa ya kuona mayani tutukona mbesa kuthomethia na turetha kurima mayani tutina nguingisha kuruta ni mayani kongenda kura siasa atia thiringi cia mbesa cia mayani cithithwe ya like itindie otevataliza to kuona ya kuwekera mayani ko mbesa cithithwe no tuga ko withithwa tomba kura fertilizer kinya kuma kere konge kinya itindie te tuwete mayani te tuwete fertilizer na ata tukomba kura fertilizer yu ni mbesa cia mayani ikomba witeitia nekenda tomba uriba mayani Murithi Waba reporter Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa Chibu Agnes Gaki kuma wandine ya ngumantere cha Mulathankare gicigo mbunge ke North Imenti na ciumirite na kuromba ciari bombe kwithira bakimenyera ana boka iteneka kathiunku kana kaiteneka karutha rura yara nende augete kinyana bari babatikumba kwithira bakithiatiro na njira yagirite na kinya utigira ana banthaka nabo ni bakumba kwithira bakinenkerwa nkwaga yari botie mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga aciari igitenerere cukuru cikingwa ne bombete kwithira bokiurugo bwega bumenyere ana benu barikia gukinyanja nuntu bwa mantu jare ajombete kwithirwa jagita na mbere nturene kwina ndwa cia kinja kwina kugita mauja mapema ona ntano cia ari untu buria watho burigene nabu nkuruki sibo akiaria nombete kwithirwa akiuga jaujo okuigua Arieta mbeta Agnes Gaki area chief Mulathankare location na ndinakogwirwa ntuko na ro nkujita graduation ya na ba Iris Junior
na inkwira bwega nontu ana bau bakuthoma bwega choke mpimisi aciari betu nontu ana bejete kuinga turi tukuritwo miru na ndi twina early marriages na teenage pregnancies na mantu ja gender based violence. Ana betu barari na environment njega bari skuru inkoromba bakicoka nja kiri aciari betu twendelee kumenyerana tumenyere mantu ja gukariana kiri ni abuse ja defilement na cases ingi ira ciumba go affect ana betu na tukaria ana bau bwega muno monkare bagacoka skuru na baebanirwe na kumenyera mantu ja drugs na in this location itugeretie nya ku fight drugs mono na tukiromba nya community tutana mbere na kugwatanira. Kuna chicha mwingine wazazi wa chicha, kuna pilot wewe nani alisema wega aciari betu ingoburia na giteo ana gitereria beta kuinga cukuru na beyete nya cietu babu ndaburoma na gitebo menyerana bau baura barakali cukuru na disipline bara ino cukuru bombe komentendi na bau bakarekerua betaga kinya thokone utuko bamwe batautumana utuko bange bacoka utumana bagia kuraina ana betire inkoboromba ana bamenyerwe na kinya mauja kuthaye nturene iyeberwe na bara bakoitanguge eu tuna munene wetu ro itangwe ndi and night ro report ireko report ire ibwega ibwega mbitagwa Mirika Gweria Gitonga ndina kugurwa ntukwezia na arua twithirwa twina ntukwe ndongi ira twithirwa twina kiatho kia graduation kia na betu ba PP2 at school ya highlights na tukuona gikaro gikiega muno aria tuomba ikwithirwa tukionaga aciari bena kugwirwa riria bakuritanwa gukuriana na njira njega na kinya kumba ikuba akithomo kira kiagirite especially thaa ici tukiarairia mantu ja the new curriculum CBE tukuona aciari bagitite kugia utethio na njira nene muno riria bakara kwereswa mantu jaria babati kugwatira kiriana bao gukura bagikwataira kithomo kiki gia curriculum njeru na nonto bonto bo wito kwimiza aciari bonde ona arabare bagwatanire na maskuru jaria ana bao bari bonde nikenda bakombe gutethereria ana baba gukuza talent nonto theme ya new curriculum kana CBE igukuza talent cia omwana despite challenge ya mwana urio na agiokaeria mono ability cia mwana u. Nani mbetawa Caroline Kimathi aka Shonjiro na mpumete Talanta Mashinani Network na ndimuchiari aja highlights junior school ndina mwana aja and I'm very happy na arwa kwethira ana bonde baskuru eje bakora wake mathomo na ke talents kwa uturiuga aciari na arabore bumenyereana babombe okuria bie wabi biete pamoja na mathomo bakathoma na bakathithia talents such that nyamwana ethira ate umbana kithomo talent iu ikamukuria na ethira talent ni ete umbai kithomo kia umbere na kaireto ketha twina talent camp mweri ojo November kuma tariki 6 na no tukinyire bukomba kumenyara tukethira turi o town eje yetwe Mutindo atumbe okuria na for a week ibwega ni mbitwa Elitini Mutongeria Agnes Gaki uria uri chivo wa Mwiteria na nkuruki omba kwithiro akiuga aciari ni bombe kwithiro bakimenyithia na bagikaria ana bao na mutaratara jura jwagirite tena jange ni jonda igua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndidene ya Meru TV. Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no ntuboriboti una njira eliku ikilugete ndaka 56 nyuma ya thaimo cia boro akomba kuthira chiro mariboti ya Mwitonga yatunenkera kanyaga kunoka kirecho nchike tukembere akendeto cia Meru TV weekend nchokerete na ingi nyingi tuna monanile wetu wa Mathithio Paul Wangojiri.
Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Odi anto meru county da Kanivi County, Isiolo County na Kinyambu County ntore rio sionda siethire kiretie ituri bionde biante bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke auki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare arudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwakwenda kugire skuru yaku gwakwenda kuthia road show kana kiatho kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria igurura matuna kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Limo number 0725 170 744 uthirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturito ra kwena gwe taritho na gutu nini wewe turekane you can read about it in the Daily Express. Watogene kiretu jiketuke biereke ndeto chia Meru TV weekend. Tukita na mbere ndirechiriketi utukinyela nende methene yetu ya ndeto chibitari ya St. Teresa kana Kirwa Mission Hospital. Nibobe tukitira abageta kuma chibitari ya Kiruma nko kinyakeni ne kakinuru stand ya mwirenjire mwe ya kumenyethane matuje murimo ywa nyimba na nimbibyo ngwanto babati kuba kwithira bakebwithe kenda gucheba niri kutamba na kugwatu murimo ywa nyimbo ra county ya Meru akurikana no chunkuni kana uthwerie ere kana niyo county retongeretu na murimo ywa nyimba kiaria arungamirete antu ne amurwamiri wa chibitari dikena sister and Justin Mwene na chumirete na kumba kwithira kiwa antu ibo bati kumba kwithira bagichumire na kaita kara kwena kuchekwa kwatheri bakachumire kenda bethera kinyabo bagichekwa na araurite kinyae kurubethera bakicheka anyimba chenyonto baibongwa michimbere kinyabethera baikinya chibitari riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaiboni nyonto bwa initiative ya kutetheria aji baria bena cancer tumita Hope Against Cancer Initiative yambiririe mwaka muthiru riria tuonere aji baba ingi bena cancer na barija sibitari na niondu kwa insurance ya SHA bati kuumba uitetheria kana kwithirwa bena mbeca cia kung'ana niondu kwa matibabu jao na tuona ni undu bubwega ya sibitari twambiria a cancer kit iria katetheria aja baba mono igita riria bathiria benefits ciao kiri SHA turi work nundu bwa weja na hope kiri aja betu turi work nundu bwa baria batutigire nundu bwa bajo cia cancer in honor of them and we are working to give hope to our sick patients, to those who are affected directly or indirectly in the society. We are kurubonde parabe in the reproductive age na mwekuru ina nyonto inyawa ni abati kweja kutegero nuntu orida mtu omba kumenyerwa thinewe kurio nomba otetheka mukira tumbite kuthithia mwanka thaa ici ikwithirwa Meru Teaching and Referral Hospital itukumba kumitithia nkathi kenda ya level 6
kintu kimwe kona tukingangana muno ki thirikari ya government mutuma twethinga kuomba kugiokeria cibitari iji ya level 6 ijo ndo tukethirwa twina cancer treatment and research center aja na cancer treatment and research center u ikethwa kithe mantu yairi kwithwa ikimenya kaumo ka murimo jojo cancer jo nyimba na kwithirwa uria wina murimo jojo nawe na kumba gutreatwa kintu kira bazo tuthithitie itu inikite treatment kana diagnosis na screening ya cancer mashinani cibitari chionde cha Meru County cibitari chionde cha level 4 mheshimiwa twi nyuma ya program weje na utethio bakenda tuteba na mono tukiwa we very proud nonto St Teresa's yambiririe twetwana tweja hospitali iri hospitali ni ntini mono yali one block actually yali buga block hijere yake na nandi no kuona ni uretambite very great day ankwenda ku appreciate efforts tia mheshimiwa wetu Redikiri ntubwa ku organize bena Sister Maria walk against cancer twite cancer affect antu bonde whether hii mtu wenu kato wenu one way or another ni affect antu. Tuketa na mbere na riboti ingi ni ati nende kinyaka iteno kuro kumirire gitike seneta county ya Meru kumenyekana ya Murithi Nkubito kinyawe na chimirite na kumba kwethera kiuria Meru beta na mbere no chumeria ndira kwena kuthima no kwatheri akanoche ko kwatheri kenda bethera bakiai lo gutamba ku murimo yo nyimba na nkuruki barwetwe bethera bakiai le kinyabia kurabira haba kure na kinyamirire bakumba kwethera bakiria kenda utira murimo ya kansa yote kweta na mbere na utamba county ya Meru ni mutongeria umung'anu wina kirira na ukumereria giti kia seneta ndene ya kaunti ya Meru nombite kwithirwa akigwatana na bangi kiri woko ya kansa iria yumite kuma Kirua Bore Mwankira yeja Kinoru stadium waja Mutindo Kangangi akiaria nombite kwithirwa akiuga jaojo okuigwa wa Murithi Nkubito betha nde wakili ne winkoromba kura seneta Meru County ruare ndio mwa barabe baiturerie ko eta walk ya charity ya cancer organize ni St Teresa's Care Hospital na nitokomenya thine cancer Meru County thinene sana kwetweka cases ya cancer Meru County si yoro ya isi iripota wana county inge Meru na tukaua thine cancer Meru County ni kwenda utongoria bukolelia cancer yethi nene mnoke antu wa Meru mesie mingi ni komenya antu bakwiri cancer kwa tuweka mesi ndete miunda ndete ngombe ni antu metinya sukuru no ntukenda batetheria antu bo baba itu cancer ni nyaba baba otua ni cancer konka uwa ke resources ya Meru County na ito komya kitu ntu mwaka yo Meru County ni billion 14 billion na ke 14 billion yera kwa tuweka ni 13% yake yekirike health care na ke 13% ira yekirike health care yo kwa mbesa kwe 1.6 billion ti inyinge se kerike rotererwa kuthima antu kansa kenda twamenyekana mapema no antu kansa ikakumenyekana mapema ni rahisi utibiwa woni nde Murithi babo kwa na yetu kansa mwaka 2023 na mbati yake kwa twekire Kirua St Teresa's Hospital ni arena ithimi na mandaitari yakomba kuthima kansa boya na turitwa na thai ora raingo tweka ke sibitari sadrikari nyingi Meru County actually mbua sionde ni level 6 yake ana level 5 area Mutindo ni ina ithimi bio oncology na kwetweka kenda mtu umma kethira ni kontoko raithi timao kana mawa kana kontoko nge kuraya akinya Meru kenda thimo cancer tiba bengi bombo kwethio ko unkaua county government ya Meru led by the governor bena challenge ya kuhakikisha thine cancer ikowa kipaumbele mno rotero research itobatu kumenya no Meru ina cancer nyingi site county ingi Kenya na kena to menya the reason ni ikethe reason no ko prevent no to cancer I think the best thing ni ko prevent cancer tinyo treat no to treat cancer ko inya mno inya ba treatawa kwa bengi bomba kuora ko unkethiria ankaua unene bwetu bobati kuhakikisha Kenya best rate ingi ke healthcare na site ite kuiwa no to ke best ndo eta 1.6 billion inyingi tikinyela wananchi waita sibitari nyingi cia Meru County tina ndawa kana githi nurse bena nurse umwe nurse romo atiomba ko thimanto boya kana banda boya ko ninya nindi nye ko consolidate health facilities kana kutoka every constituency in at least level 4 hospital yomba ko thimanto screening kithi cancer kana management ya cancer after ya diagnosed ko challenge I think leadership na ibo ntu nkuwa de Murithi
tukiromba kuria senator, healthcare ni one of my priority areas. Ngahakikisha Meru County, number 1 ikuona more resources ke healthcare, number 2 resources irite kuiwa, number 3 kuna dedicated workforce ke ko treatment wa cancer na thininge cia healthcare. Bwana Murithi Nkubito numwe watongeria baria bakumereria matagite gia seneta ndene ya kaunti ya Meru na nombite kwithirwa wewengwa airitanitie muno na kuga jaria kagita ntena jange mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma oaja kinoru kengina nginene kia Northimenti Meru. Aritaba kirasi kia pipi tu kuma cukuru ya Linus wa Ruiru nenderu aribo metkwithira bakibwire kiatho kia wikirwa thumbi kwa rutabanyu mayabo akumba kwithira bakirike kirasi kia na kinyari kire mambura ya kuinga cukuru achiari bakiari rubore tukumba kwithira bakimenyera ana boka iteneka karutha na kulokyo ibakumba kinya kwithira bakia ana bangu echa gwita miche kenda batachukumani na mantu ija mathuku riboti ya mwandiki wetu wa Ndeton Jeff wagituma. Nabo aciari ana na arimũ bacukuru ya Linus wa Ruiru kuma Ntere cha Kanyakine nibejete amo muthenya jwa narua gukungwira kithomo. Marietwa ni Kithenji Mbwiria, head teacher PCA Linus wa Ruiru School. Narua twena kugwirwa gukunene twena gusherekea biatho biere amwe graduation ya PP2 amwe na closing ceremony na nitugwiritwe muno no ntubore aciari betu batwitika na twithiritwe twitanitie na bobu bwega mwaka juju tukaigwa tukira mwathani ni bubwega ni ara tukiaria na Kithenji Mbwiria kuga kithomo gia simbi nandi ni kiambiritie kuma Meri na kinya gutariria mathina bethirite bagikurukira ya kuthomera mantu jagi science kana laboratory na kinya mauku kuma kiri thirikari. Kithomo gia CBC ni kirikitie kugwata mwendo bubwega na ndi twina grade 9 ya mbere iria kathithia kigerio kiao kia mwisho kia gwita senior school na itugwiritwe au tukinyite no ntu kabere aria turetete tutikumenya ora system wikari yonthe riu itumbite kumeona mwanka grade 9 na tukona iri nthongi mono na ana iba kumba gutikirwa kia mono ika aspect kaga kwirwa ka individualized learning nika gutethia na mono no ntu itukumba kuyukio mwana na ability ciawe kwa CBE ni kithomo gigatethia nthiguru iji bwega mono. Challenge ile itigere ile anene mono tuonete in both public schools na inya private schools ni lack of laboratories tutikumba kuthia practical zima no ntubwa laboratory iteo na mauku kinyajo yatiromba kungana no ntu jana public schools barewa mwaka jumwe baiga kinyira kirasi kiu kairi ni after a long time na private schools na atu tutetethagwa na mauku jau jate bookshop na ana betu bakathina muno twichwa materials ya kuthomithia. Nkurukia ataramu bangi bakithomo kuma cukuru eje na wakiri muthomithia Nkoru niboritie aciari kumenyera ana kire rutha rura bejete ruraja na mono kumenyera kana gakari. Kamujeri wende abati kumea mwana no amuciari na no mwarimu re cukuru mwarimu no mumenyerete na no twende ana ibetete holiday ndaya ingwe muciari ku make sure bombere mwana atreta ukumwa manto ne mai ya nchobi ya mandawa bare pengine mwana edra wekiro mimba na aidha na mutu omwe na most importantly mwana atege kona rutha rurere muno thoni githomo giathirire na bati leo kumbekana nyethira already na kuruka akathira still in touch na maguya kidogo kwamba aciari take ni caution na abumbe wamenyerana baba for 10 plus weeks yuchiejete na yue January to atrimana ana bau bakethro besa sawa tiana akiba skuru yetu lakini ana bonde twibarombera bechoka January bachoke bwega bwe bakenda bwe 10 aciari ni boritwe kinya baikia gukurwa twana twatwije kinya bo ni bethere bakimenyerwa oja kana gakari na igita rira aciari batwire kurithiria ria rira bagatana boy child nere kinyete grade 9 bakathiria this time nginya bo bagikwa na aria baiketwe muciari akamenyaga ni ari kwa yo iketie mwana wa kurirua akamenyaga kwino agaikia guku thuku mwana na thwe mantu jatibui na thaikwa sinya the boy child na menyero i muciari o mwekuru
nontu murume ni ontu inyabo ibetete okurua kagita gaka na ikieto mtuku ari ibetete okurua tubaikie nara gukurua nara na bokurua na njirera bokurua yo tubaikie ni nara gwe trusted mono kana nara kwina mubango jo mwega ja mashirika ja kanisa ja thithĩtie nini the right of passage ira njega ira wa mwana ontu murume utiro bathukania ngina mwana mwale utiro bathukania nethe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Nwe Father Patrick Mweti urani wandinari ya Tharaka achiumirite na kuria mwingi birabetete na mbere na kuibanga bangania weta mathikone kana gukungera urugendo rwa muthia rwa Raila Odinga betera babe kwithira bagitambia thiri na ngwataniro no Raila Odinga arari mtu wendi thiri na kinya mtu wendi ngwataniro riboti ya mwandike tu wanthe Tondagara Waiguna. Emunde yokare ntukwe nene chukwera mwathani ya gututhuranirite nikenda tomba gucemania amwe na gikundi gia ekuru kiria ndungamirite ndene ya Tharaka nikenda tomba kuromba turi amwe tukirikiria mwaka juju ya gikanisa jora juri jukarikira tariki 23 mweri jwa 11 ndene ya kiumia giki nene gia Kristo munene ni ntuko kinya ira tugucemanitie na ekuru nikenda igitariri riria kuthuranira minda yetu tukubathari magira mbeo nikenda bomba gwita kwanda mindani yao na nikenda tumba kwithira twina bia kuria bia kungana bia gutethia na gutethia babangi na tukigwatanagira mono na Kenya yonde kagitene gaka ka kwithikira ni onto bwa gutigwa ni mutongoria wetu honorable Raila Odinga ombete kwithira aruthite maundu maingi ya ugaruruku bubwingi kugwatanira kureta bia mabingi ndene ya ndiguru ya Kenya ugaruruku bwa gatiba na gutetera kinya akishia umuntu na kuana ati maundu jonde ya kuthibu bwega na no tunande agututiga turi gwatanira twinde amwe na mono kwira mami wetu uria watigwa Aida ombe kwithena na kumireria kagitene gaka na family yawe yonde na tukiraga kinya baria barombire kwithirwa bagita uturo bwao abaya no ntubwa maundu jara jarombire kwithwa yagikarika yaterigiritwe kinya family inu itugushira pole kagitene gaka na baigwe mwathani abanenkere kumireria na inya inene kagitene gaka kinyabo bakwigwa bakirira akire baraba komba kwithirwa bakigwatanira ndene mathiko maru tukobera bombe kwithwa bena rugendo rurwega kuringeria mutongoria wetu honorable Raila Odinga na muthiene tukiugaga mwathani murungu athagane moyo jwawe na juige antwega nkuga ibwega no ntubantu guje mundira twarikia gutindaga marimanti twatwinda twinda turi ekuru na tuthieta na mbere na rugendo rwega rwa ekuru rwa maromba na ikio tugucokagia nkatho na rwendo runene nikenda tumba gukara amwe ta ekuru basoa kuririkana na kurombanira amwe twinde mwekuru nwe mucie mwekuru airite mirigo yonde na nkuruki mwekuru akaragwa na maromba na mwekuru akaragwa na rwendo rwa murungu nikenda mwekuru aumba gukara bwega tukiugaga mwekuru gwonde ndene ya Tharaka ndinari amenyere mucie gwake amenyere ana bake na ende mukuru gwake Ibeya muno mutegeri wa Meru TV weekend ngochokere nkatho cha manya muno ntubo kuwatana na batu kumendera tumbere kwithira atukiambiriria utamburukire ndeto yiti tauri kana ichungu ambetekire ngochokere nkatho botu thiatiro kulukira mitandao yote ya ukinyerera Facebook na kinya YouTube mo kinya tuthiatiro kulukira Signet na kinya Pang Meru TV to chokere nkatho cha mwanya muno ithira awena kaite kakenya nkurukia utegeri bubwe yabo Meru TV.